Ta'ala mengerjakan. Alhamdulillah mengatakan dan temuran Allah mengatakan dan kaunan Tuhan kita pemeliharaan Allah setiap diminta itu pagi dapat Allah ya saja kemudian sang berbentuk pendekatan peliharaan ada mata Rabbul Alamin tempat-tempat dari yang aman tempat dan jatuh Syukur. Ako na bang kuwan na okay. Okay na yun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala sugpat sin pengajian na to limabay. Demikian tungod pa amuin perkala sin paglupasin waktu sin sambayang labi-labi na tuod in amuin tuoron tuod lupasun in waktu. Nasabot ta pangadyan ta nakaunay ito in musiba dumatong ha tiap-tiap maka tinggal sin waktu sambayang amin musiba dumatong kaneriha lauman sin dunya ini hawiyayaon lang ta sa puton tain mga sumuno lang ta amin jumatuha manusia amin naglupasin waktu nila. Bang sila doon nahalawin sin pakuburan nila. Dahin ha mga biyay ta kato sin mga sila nagpatarang labay ring hapamiat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in panagnaan niya long niya yudayiq alaihi qabru hatta taqtalifa alaihi Allah. In manusia amuin biya mga
naglupasin waktu nila. Labi-labi na to din tiuod niya liupasin waktu niya. Sa pantun biya panggaan-gaan sin, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung sambahayang. Doon hay nilong niya, gipiton siya sin gumi. At iniyalong niya, pakiputon in pakuburan niya. At maksud sin ini pakiputon doon haon gipiton siya sing gumi sampai magliolong niya in gusok niya. Ikarwa niya biyata doon haon tuqadu alayhi al-qabr naran yataqallabu alal jamri laylan wa nahara. Doon haon buhian ilaw pakuburan niya sin kayo. Doon siya ha lawman sin kubur niya. Magdaob magdaya haamoy in baka kayo. Dumiban adlaw sa lugay niya halawm sin pagtakaran sin adlaw kiamat. Inikato niya siyabot dun haon amuin kaunon siya halawm sin pakuburan niya sinhas pagyanon lang niya ngan niya asyuja'ul aqra aminhas landuin isug niya sarta long ta amuin malanuin unia in mata niya long niya dahin hakayo in koko niya dahin habasi in haba sing koko niya panahon siyahang kaadlaw sarta mamisarahan in hasyaon patao amin yaon halawm sin kubol amin naglupas sin waktu niya in agi niya anas syuja'ul aqra. Ako na say nilong na inhas maisog iban long ta ungas long sin magbibisara. Sautuhu mislu ra'ad al-qasib. In suara niya long niya biyasin ini daugdog. Ubus siya tumamisarahan na siya. Amarani Rabbi an adribuka ala tadi'i salat as-subh ila tulu'i syams. Dia akakulong niya sintuhan ko, ipa pugpug kau. Sabab simpaglupas mo lang niya sin waktu sambahayang subuh sampai gumuain matasuka. Wa adribuka ala tadi'i salati adh-dhuhri ila al-'asr. Sarta lang niya hipapa binsana kau kako sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap long tamabot in waktu sambahayang amo na in 5 waktu. Waktu ini waktu zuhur sampai mabot in sambahayang asar. Sampai ring sambahayang asar pasambahayang maghrib
Damikyan deng hasambahayang Maghrib pa, sambahayang Aisha. Dahil hasambahayang Aisha, sampai pa waktu sin sambahayang subuh. Hati niya ingkatan sin waktu. Siara sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu 5. Tiap-tiap dumatungin waktu yadto. Ipapapugpug siya haamin has. Maisugyaon. Halon sin pakuburan niya. Biya-biya na hadjayad tulong tain jumato kaniya. Sa lugay niya halom sin pakuburan niya sampai paadlaw kiamat. Amo yan mga katotay manghuran haagama Islam in kabinsanaan musibat dumatong ha manusia. Amoy in nagpahil-pahil sin waktu nila rin di hababaw sin gumiini. Iwan panggaan-gaan nila hapyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung sambahayang na amo adto injumato kanila. Damikian biyay doon haynin sumuno. Hawak to amuin gumawa na siya ring halom sin pakuburan niya. Fi mawqifil qiyamah. Doon haamuin pagpunan na si manusia ang maabot na inadlaw kiyamat. Amo na in sa bugat-bugat launta doonhan alupon si manusia. Labi-labi na im mga sila amuin nagdarasin pardusahan nila umalup patuhan Rabbul Alamin hawak tuyan. Umalup sila paamin dugal iban astol sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na tuod bang sila pasurod na palon sin narka jahannam. Amo yan in sa bugat-bugat lang na namon si manusia karna wang maabutin waktu yan na takal na manusia baldo sa halon sin narka jahannam. Adapun yari pa manusia alaw man sing gumiini subay puspus in paghali iban panghal ka isimpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala asupayari jumato im mga biyayte ni kato taniyo pag-ayad sing ginawabaran na to karna mahunit na bang didto na amin wayroon na balikan. Amo yan mga katote manghuran haagama Islam. Na im mga inikatantan paghali kato tanyusin kabingan kita niyo sindi na to kabayaan. Damikian biyayta doon hay ni kato riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal idza kana yaumul qiyamah yu'ti birrajul wa yuqafu baina yaday Allah azza wa jal wa ya'muru bihi ila an-nar فيؤمر به إلى النار فيقول يا رب لماذا فيقول الله لتأخير الصلاة عن أوقاتها. Bang in manusia doon umalup na patuhan Rabbul Alamin biyayta sin Ibnu Abbas in hambuok usog
Amoy nagtitindog na roon, umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta dumaak na intuhan Rabbul Alamin, insya yaon pasurod na palawmsin apinarka jahannam. Laong sin tao yaon, may tayad tulong na ya Tuhan ko. Insambag sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasal laong niya sin, pagtahala mo sin sambahayang hawak to niya. Amo yan dahing ha mga salaggo-laggo, kabinsanaan, biya din nabaha laong ta, amo hindi magsasambahayang. Misan tuwi magsasambahayang, hawak to sadya magtahala sin waktu niya. Haamuin way udur dakula, wayron parsababan dakula, amuin insya laong ta manjari doon haon matahala in waktu pasal sin in sabab niya, amuin aun doon malaggo parsababan, di niya hikapadyatusin, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, subay in kita amuin maayad haamuin pakaradyaan sa laggo-laggo, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mo na sambahayang. Karena in sambahayang amo na puunan singkatan ibadat, bang wala doon in sambahayang na wayroon mabista ka tuhang sulang uno-uno. Karayawan, amin tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in subay kita ini maayad mga katawtay manghuran haagama Islam. Doon ay niwita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna man isyaki al-mahrum? Qalu man huwa ya Rasulullah? Qal tarikus salah. Isi ulong niya in amoy in kaingatan nyo lang ni Bang Hisiw in amoy in manusia amoy makajari imian kita roon haon amin way na katulad danan niya. Hadlaw ka na. Karena insya yaon amuin haramon na kaniyasin Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan kasanangan. Laong si mga sahabat, isiyo siya yan tulong niya, ya Rasulullah. Qal tarikus salah. Siya na tulong niya in magtitinggal sin sambahayang. Wa awwalu ma yuswaddu yawmal qiyamah wujuh. Tarikus salah. In panagnaan laong niya, mitom in pamayhuan niya hadlaw kiamat, amna in magtitinggal sin sambahayang. Kita baka mo mga katawtay manghuran hakama Islam. Aun hikaya atawa suy-suy baita hajaman sin Musa alayhi salatu wassalam. Aun hambuk babae daing habani Israel di matong maun pa Musa alayhi salatu wassalam. In aginia, ya Nabi Allah, inni adnabtu dhanban azima wa qad tubtu minhu ila Allah ta'ala fad'u Allah an yaghfira li dhanbi wa yatubu alayya.
وقال لها موسى عليه السلام وما ذنبك قالت يا نبي الله إني زنيت وولدت ولدا فقتلته فقال لها موسى عليه السلام اخرجي يا فاجرة لتنجل نار من السماء فتهرقنا بشؤمك. Inamuk baba ini miyadto ka Musa alayhi salatu wassalam na may siya. Ya kaulong niya nabi sin Allahu Ta'ala in ako ini nakahinang dosa sa laggo-laggo dosa. Sumakawa long niya nagtawbat na ako pa Allahu Ta'ala. Miyari ako kay mo, mikitabang kay mo, mangayo kaampunan kako pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hasupaya kulong niya iniampunon sin Tuhan Rabbul Alamin. Laong kanya sin Musa alayhi salatu wassalam, uno lang nendo sa mo. Laong niya, yakaw nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ako inilaong niya nakapagjina, pag-ubos lang niya, ini naburos ako, manjari, pagkapiyag anak ko na lang niya, in bata-bata, iyatay ko. Doon haon si mambungin Musa alayhi salatu wassalam, gwa kaw lang niya hindi kamo. Yakaw pajira. Atinin pagyanon pajira ini, hambuok din ha mga magmamaksiyat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, panauhan kami lang niya, lang sin Musa alayhi salatu wassalam, kayo rin nga taasin langit, masunog kami pasalan sinamuin, pardusahan na inang mo yan, kalagpuan yan. Manjari, gimwa na kailuin babaiyaon, laong niya pakarajat min indihi mong kasiratal qalb. Ando kailuin, ini babaiyad to, amuin nanaykod na rin ha Musa alayhi salatu wassalam, sarta amin biya na wayroon na lang ta amin biya huwat-huwat niya karayawan bihad to biya pananaman niya. Sabab miyaon si Habong Salay Salatu Wasalam, mangayo tabang, miki pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban insya ito nagtatawbat na. Manjari lang ta, pag-igsin babaiyat to, panazala Jibril alaihissalam wa qal, Ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu lak, lima radadta ta'iba, Ya Musa, ama wajadta syarran minha. Laong niya pag-igsin babae to, di matungin Jibril alayhi salatu wassalam, himarap mon kam Musa, laong sin, ini, Jibril alayhi salatu wassalam, Ya Musa, ya kaum Musa, in Tuhan Rabbul Alamin, nagparamari kay mulapal, may ta kuno laong niya, biyonsak mo in, amin na ngayo tabang, sarta insiyad to nagtawbat na, marikako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaulong niya Musa, may ta walang niya, wayroon kaya ba akan mo labi malago do sa ring sinahin ng simbabayad to? Kala Musa, Ya Jibril, wa man huwa syarrun minha. Uno lang niya, indo sa malago deng haamin do sa sin, babaiyad to. Kal, tarikus sala, amidan muta'amida. In sa lago-lago do sa, malago deng hado sa simbaba, imiyari kay mo.
Nangayo tarangkay mo miki dua apa Allah Ta'ala. Sin pagtaubat niya. Pagkabihad to ilago sin dusa. Manjariin siya biulaw mo. At inipiaig mo rin halawman mo. Na, uno lang niya Musa, may taway kaya ba akan mo ataw di mo kaingatan aun palawi. Mabugat do sa rin sinahinang sin babaiyad to. Si mambong Musa alayhi salatu wassalam, Ya Jibril, waman huwa syarrun minha. May taunoy mabugat do sa ring haamin do sa nahinang sin babaiyad to. Inagi sin Jibril alayhi salatu wassalam, tarikus sala amidan mutaammida. Amo nalong niya in magtitinggal sin sambahayang tiuod niya. Tiuod niya. In amoy in pagtinggal niya. Hati yung pagyanong tiuod niya, aming mga tao, kaya iingatan niya in halga sin ibadat sambahayang, sarta in ibadat sambahayang, amo na in, muna mo nabistahon, haipon haadlaw kana pag-ubos doon hayaon in siya biya mga wala niya hialgaan na amo yad to imbiyay ta sin Jibril alayhi salatu wassalam. Lando mabugat mga katautay manghuran haagam Islam. Damit kiyan aun paron hay ni hikayat launta hikayatun ukhra an ba'd salaf. Suy-suy haamin mga salafus salih jimatu laung niya aun hambuk bata bago doon haon amin nagsuy-suy sing kahalan sintay manghud niya babae. Insya laung ta wayron na ama nila at iniarwa sila magtaymanghod iban ina nila in nangangubuhi anan kailo amo na in anak kusog. Pagubos doon haon nang lag siya kapag hinangan niya at niya nakakuha siya ring haamin lokal nila kaya bin niya in ina niya iban si taymanghod niya roona bay sabab siya na nangahabuhi anan. Napagawos yan tulong niya. Pagka nakarungog siya sin intay manghud niya yaon bat iabot na sin kamatay. Nag-usos na siya kailo miadto pa ini bay nila. Manjari pagkadto niya wala na niya iabutan doon habay. In siya magtuy way na pagduwarwa miurol na siya magtupa amin lokal piyag kubulan na tayo manghud niya. Naroon haon sampay iniabutan niya roon amoy in nagbudbud na sin lupa pa ini tayo manghud niya bihan yato na kaya loon palawm sin liyang. Naroon hapagbudbud yadto wala niya biya mga na paatay in amoy in pagluluunan niya sin nausahan niya nahulog madto palawm sin amoy in kali piyag kalian hatay manghud niya doon hayaon na hasabab yadto naubos man tiyabunan, intay manghud niya. Pag nanam niya, wala na roon haabaran niya, inamundiara niya. Sarta na biyalap sa pantun, ini kiatumtuman niya, aun nahulog haamuin, daing kanya hawak to simpag, tabon sin lupa. Tiyakaran niya in mga tao makaig,
amin isa-isa ni rakuman. Doon hayaon, way man tao isa-isa ni rakuman, kiyali niya inamuin tungod sin, kaya tindukan niya nagtabo nito. Manjari, lugay niya nagkali, sampaylong niya nakakali siya bihan, amuin ini baya-baya, malimon na yung siku niya yaon, pagkita niya, doon hayaon, kayo na inggimuwa dahil halaw man sin, kubol sin, tay manghud niya. Sa roon doon niya biyalikin, lupa, biyudbon niya nagbalik. Sa miyadto na siya pabay niya. Iban pagtangis niya, iya subo niya ina niya. Bang unuin, paghinangon sintay manghud niya. Alam kasusahan siya inagi niya, ya umma, akbirini an ukti, wama kanat ta'mal. Ya kaulong niya ina ko, baytay kuno ako, bang unin paghinangon sintay manghud ko? Laong sin ina niya, unoy sablong ni pangasububihan, ng biakato, uto. Na inuinuray sabi ni, na may tabihad to. Na namayta na siya lang niya ya ummi. Ra'aytu kabraha yashtailu alayha nara. Kita ko lang niyang kubol sintay manghud ko. Naglalablab lang niya yung kayo rin dito halawm sin. Ini, kubol niya. Naroon haon, nagtangis na inina, doon, di na makasambong kaniyabihan, himbi ang mga pagtangis. Limo kay na may anak, lang niya ya anak ko. In kaaw ng sintay manghud mo, in siya, nag-iibadat da, naghihinang sin, lang ta marayaw, in ihinang niya ray sablong niya in karayawan katantan, biya da sing kataykod mo rin di ka mo. Sa sumakawa lang ni hambuk doon han, dahil nga mga paghinangon si tay manghud mo, annaha tatahawanu bis salati. Intay manghud mo, laong tabiya mga pagpasaran niya inamuin waktu sin sambahayang. At niya pagtahalaon niya in waktu sin sambahayang. Tuakhiruha an waktiha. At niya pahulihon niya inamuin waktu biha. Di niya pagtunay roon ha waktu. Ini hambuok parkala malaggo habihay ni in kahalan amoy in ini unong hadya kaw mag pahuli kaw sin waktu di mo hipagtunay lang tahapanag sin waktu biya diin na in kahalan sin mga silari magsasambahayang. Misan in magsasambahayang naghinang katan sin hinang marayaw hatat kala amoy in pahil-pahilon nila in waktu ri hitunay ha waktu niya. Malagguin ini kabinsanaan laong taruunhan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala habiyad tuin kahalang. Nahasabab yan subay tuodin kita matilusa majaga biya na simpagyanon si mga kamaasan ta amin lang niya naghahangad sin waktu amin mga sila amuin lang tapati ibadat amin mahal ka kanilain waktu panagnaan
Karena doon hayan, umalop sila pa amuin nagdihil kanila sin kabuhi, nagdihil kanila sin rijiki, nagdihil sing katan, kakulasog sin pamaranan, iban sin, uno-uno na, amuin dirihilan sin Allahu subhanahu wa ta'ala bal kala-kalaan, hatiap-tiap manusia din di halaw man sing gumi ini. Hawak to sin kabuhi, misan sadyaing kalasig ini, mahang manusia, amin makatali sin inyaon katantan deng hatuhan Rabbul Alamin. Bang bukunda amin mga sila, laung ta dasok in laum simbigi jantong simpag iman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Angkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-ayad niya mga kasahabatan niya, hajaman sin kabuhi niya, amo hindi siya maglupas waktu, himindo ha mga kasahabatan niya, bang kakitaan niya in mga kakahinang wala laung tanasampurna. Doon hayan na insya sa roon-doon bihan magpatumtum. Biya sinambuk waktu long ta riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi wa salla ar-rajul thumma jaa فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى كما صلى ثم جاء ثلاثا فقال في الثالثة والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره فعلمني. Doon haon laum sin Abu Hurairah radhiyallahu an hambuok laum niya usog simod palom sin masjid in Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod doon manjari si mambahayang nain usog yaon uwos si mambahayang si malam na harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam siyambag na sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sa salam-salaman niya ubos biyaitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya bin kau madto pagsambahayang kau sabab wala kau nakasambahayang. Manjari nagbing siya sampai iabot na kato nagtumbang bing paghikatu habihad to ring kahalan laung sin usog yaon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ibot laung niya paamoy in nagdaak kay mo nagpasampay sing kasabunnalan ya Rasulullah di na to dakulong niya makaparayaw ring sinamin hinang ko hindu niya nalong niya hindu ya kulong niya at niya paamo in hinang kulong niya ya Rasulullah amo na in biyaita na si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin usog yaon lapay kita niyo hinduan si Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fakabbir bang kau timindog na magsambayang takbir kau at ini takbiratul ihram thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an ubos kau mabasa sin Fatiha ampa kau mamasa sin ini Quran pila-pila na in kabayaan mo basahon dahil mga ayat ubos lang niya thummarka hatta tatma'inna raki'a ubos yadto ampa kau rumuko sa kira-kira lang niya
amin ini humantap in pagruko mo yaon. Pagubos summarfa hatta ta'tadila qa'ima. Ubos yadto ang pakaw, mag-iitidal hati niya timindog buntol, sa kira-kira humantap intindog mo yadto, summasjud hatta tatma'inna sajida. Ang pakawlong niya sumujud, sa kira-kira humantap in sujud mo. Amin sujud long ta pagyanon doon haon, ala sab'ati a'dhum. Amin sumujud kita doon ha amin pito ang gauta. Sambil niya nandoon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jabhatu ma'al anf, mag ini pagmanin butang sin tuktok iban sin ilong, bistahan kani hambuok, pag-usyad to yadain, amin 25 yaon hirupon pababa, to warruk batain, iban sin 2 tuhod, 5, wa atraful qadamain, iban sin duhol sin gulamay sikiyaon, amuin magpagman kapito-pito in butang palupa, atawa haun-uno na lugal susujuran. Hati niya pito ang gauta, subay siya makasujud, sibo imbutang niya haamin lugal susujuran. Amuad to yung pagyanon sujud. Haaturan, piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon biya sin amin sujud pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kamo magsujud biya sin pagsujud sin uwak. Karena in uwak hangkan na piyang hiningod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon na sa to siya nagsujud sa bang in uwak aun tundukon niya hababa, biya lang niya si mag ini inumdugo yaon, tundok niya minsan hitungasin o sa roon doon. Hisujudin o yadto atawa tumundok siya, o siya to hitungas na sabin o. Nabihad to. Nabukon bihad to in kita magsujud, subay siya aun tumakni na pag-ianon. Aun kahantap sin hibal sing kita, amuin pag-ayad, sarta doon haon miya makadinamuin, khusyu' amin pangannal atawa ini amin ini pangannal mo yaon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin di maig doon haon long niya, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In sa kaula-ula in mukarna mo, in Allah subhanahu wa ta'ala kikita mo. Bang mo siyari kakitaan, batuay rapat di na to kakitaan di halaw man sing gumi ini, na in amuin mukarna sing kita, in kita niyo kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala, diurungog sin Allah ta'ala in kabtangan na to misan nakasakas, in yan, ini kiarurungukan niya in kataan sin hikabtang na to, sibu dahakas-hakas iwan sin, 5 lahil, sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. In Allah ta'ala, kaya iingatan niya, in tiya tapok si manusia, ayaw paka hibalon na to, indila na to, misan hindi na to hibalon, kaya ingatan sin Allah ta'ala, bangunin angan-angan na to. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Nabuslaw niya roon haon, majlis hatta tatma'inna jalisa. Ubuslaw niya ang pakaw limingkod, daing hapag sujud mo, sa kira-kira humantap ilingkod mo. Na ubuslaw niya, waf'al dhalika fi salatika kulliha. Bihan impagtunay sin sambahayang, amin yadto, hati niya siyabot tayadto, hangkarakaat yadto. Nabiya-biya na hadjad to in paghinang sin katantan, pagtunay sin rakaat, sibu darwa rakaat, 2 rakaat iwan sin 4 rakaat, bihad tura subay indahan niya,
yaon doon in pag-ayad, yaon doon in kahantap, yaon doon in mukarna sing kita, haamin imaalop kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta bang tasiri kakitaan in kita kikita niya, kikita kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo adto, sampai roon hay ni, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, lang niya dugaing riwayat, ini hatta yuqima dhahrah fi ar-ruku was sujud. Hati niya subay siya amuin mantang in hawakan hapagruku iban sin pagsujud damikian bihadto in amuindahan sing kita. Damikian beta doon haon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag-ayad. Pagpahali kato taniyo. Ano kayong riwayat? Asyaddun nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salati. In sa sukarol na manusia, amuin makapanakaw siya halom sin sambahayang niya. Kila wa kayfa yasriqu min salati. Law niya Rasulullah biya din ito kaagi makatakaw siya halom sambahayang niya. Qaal la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'atu fiha. Impag iyanon nakatakaw halawm sambahayang amin wayroon misan na sampurna in pagruko wala na sampurna in pagsujud iban wayroon misan timarrang in pagbassa sin babassahon katadtan. Bat inyaon mga katawtay manguran sibo da. Basta matanog iban sinhipos, inyaon katantan subay paamuhon sing kita in basahan, amuin humantap siya, sibo daroon haon laung ta amuin gumawain suara iban sindi, indi gumawain suara, yadtura naglalagtik indila, biya da sa pantun sinamuin, bang kita magpagawa sin suara ta. Amuyad ito mga katawtay manguran na kami Islam, na miyabot na sabing waktu na to, yad to na nagbangin, magbabang, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, talusun na to harukayang waktu, manghumbay dako kaniw katan na waktu, ini aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.